ayırgan sözümüzde. Şahmat şebirin bir bayanı. Erine halkının hata, hakkının hak ölmekti sözsüz. Endişe, hayvansızların şahmat meselesini bilinçli etkicik baza. Aklısız gelip olan dostuz bir başlığında bir şahmet dönemi. Aşkı saltanatına allaşma tek hayvan takipçilikten. Endişe, hayvanlar hediye masrafasının bastığına Pegar sanırım satanışlardaydı. Saz verilmesi zamanında
көп баламызбен жиналып отыр. Сондықтан осы ағамыздың ұрпағына көп шұғыл чақырмашыларға көп алғысымызды білдірейік. Осының бір сөзіне танақты адам әр заманда танақты болады дейді. Танап келіп Равшан Қажыбеков деп айтады. Ол кісінің сазгерлігі, ақындығы, өзінің санасының зерттеу, осының зерттеу өз санасының адамдардың ең ішінде. Біз бүгін енді бұл кісінің жаңағы жақсы көріп санасының жақмақтырасы адамдар жиналып отырмыз. Бұл кісі сонымен қатар көп мақтан ата. Осындай ұлдарды тәрбиелеп өсіріп, мұнда туған жеріне оралып, мұны жаңбаладағы осы мұғамның барлық шахмат әсіресе Аманбол Тұрманбол екеуі аймақтардың ішінде әлденеше алғашқы ауылдарынан көрінген. Енді осы көп той, қақпашылардың тілегі, бұл той дәстүрлі болсын деп тілейміз. Лайық Алла Тағала соған жазсын, ұрпағы беремін, ұрпағынан болсын. Барлығымыз осы мерекені жақсылап өткізейік. Сіздерден спорттық көп табыстар тілеймін. Ошайбаға бір рет қошеметтер қояды. Бәрекелді. Алышқанмен аналығын биік мұнара тұрғызғандығынан білдір, атаменен аналығын өсірген ұл қыздарынан білдір дейді. Бүгінде әке ағаратын арғарай жалғаушыра арқалы азамат аймағымыздың шартына көрнерлік бір емес бірнеше ретті жеңімпазы Берікбайұлы құрметті ортаға шақырып қарсы алып қол соқпайымыз керек. Біз енді осы өміріміздің туы өткен кезде атамекенімізге келіп өгей баласында осы әкеміздің 70 жылдық мерейтойы бесік алашылық кезінде қойып шахматтың бөліміне барлықтарыңыз қош келдіңіздер. Біздің
çın yüreğimden ıhlasımı bildireyim. Al berim bayımın talay olması oldu. Onu hayırlı diken bular. Öldürsün töre bular. Lan kazanaydı değil mi? Töre diken bular. Kurmanımız alınmışlar. Son. Töre diken takip. Berim bayım bana da buyurmak değil. Bu kazanırsan benim bayım atamızı ondan kontaklar, oradan da köyler, benim bayım yasayı yasın, oradan da bakanlı bilsin, oradan da vermem yasın, dedim. Evet, bunlar yok desin, oradan yok desin, dinlerini sallamışsın, dinlerini açmışsın. Ayyalanlar buradan yesin, bak niyetine kalmış, öldürdü imam kavramlar bakıp çatlasın, Allah'a emanet. Herkese teşekkür ederiz. Bunlar olsa, Cüzü'de gelip ifadları da sonra en mahvolmuş şuna göre. Kazakstan'ın halkaların şah festivalinin laureatı, Evgezi Okul Üniversitesi'nin okutuşusu ortada İhlas Hoca Bey'in şartlarımızda hazırlanız.
риза болсын. Әкеміздің аруағы. Әкеміздің аруағы риза болсын. Қазақта сөз бар. Өзі риза болмай тұрмайды. Рухлар мәңгі өлмейді. Сонда бір армақ үстіне ойлап тұр. Енді біз үлкен ағаларға туған жерге тағзым етіп кетіп, аталарға тапалай кетіп, барып қайтып ауылға туған барып дейді. Өзіміздің туған ауыл осымен жеріміз әрқашан ыстық. Сондықтан жүрегімізде мәңгі баяндай айналып өзіміздің туған жеріміз тұрады. Енді әкемізге шабыт менің бір туған күнде қоңыр үй деген бір өлең жазған екен. Бір қарапайым қазақтың қоңыр үйі бір маңғаздарға біз өлеңдеген айтамыз. Қоңыр үй. Құдай берді үйдің маған қоңыр үйді жетсін тәтті қоңыр үй. Орта болса болғанмен өмірім, байланымен шарпайды көңілім. Шұрқ-шұрқ кесік, қоңыр үй күмбезім, жыртығынан маған салар күмбезім. Басқаларын сарайға сатпаймын, ақыр салып жатқан күмбезім. Қасиетті өлең төсек, өз үйім
Anası, Ergül'ü akıl, Ulan Ustaz, Üzgül'ü sevmeyenin olsunday Erhan dedim, bu sözün 70 yaşında eşi fotoğraflar Ergül'ü kullandık, burasımız bozulmuş. Bu seyirde halkta kalmış. Olsunday azamat oldu. Beni işine ağır, köp çocuk terbiyene, köpünü çağırmasına onlarla gözlerine gözlerine. Biliyoruz, yerde olsa Alsaçlar'da da gelip, Kur'an yerine kum çıkıyor. Yerine aklının mühendisinde kadın bekliğini dersini tutarmasını oturan, oralarda gelirlerine, sevmiyası bağıyla, köp rahmetaydık yolda, yerine dersini biz kualıştınız, rahmetimizdaydık, olsun da yiğit. İşte aylarımızda tarlasamızda, tarlasamızda nur bozacak diyemeyiz. Nedenimiz ülke ölüyorsun, ülke oynadı. Ama sokağa aksatanlar vermez olsun. Beraberliğinde, oyunda, sayranda, rastlakta, maaşta, oyunu kaybedecek, çarpıda, oynama. Öğretmen çıktı, kurtarılırken soldaydı onlardan. Olsundan Yerine bakımda kestiklerimiz oturma olsun, arkadaşlar. Oradan yaşlarımız zor olsun. Yaralanmışsın arkadaşlar. Kalmasına verirler, vatanı çıkara verirler. Çok çok bırakmış. Akıl önüne, örtüsüzle geçer şu. Andan sırtında mı? Yok, ağustos'tayım. Ama babanız Karakkala cildi olsun öyle diyor. Oradan gitar terimizde. Kadir. 25. Bas alacak. 31. Yirke bas. Anladın mı? Ulan zaten. Ya, caz bas oy. Hey, Kadir o. Hey. Bir kadar güzel. Bir kadar güzel. Ama bu kesin. Hoşça kal. Hoşça kal. Yerke bas. Ha yerke bas. Bilmiş. Ya benim kendi o zaman.
Жоғары школа екі бала ғой? Жоқ, жас екі бала бар. Аты айтып қой. Мынау күйеу жанымыз біреуінің Омар. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aslında bakımlardan anlatıda adaylar. Peki, kabul yaşasızlarının kişisi, hayvanımızın kendi şarkı türlerinin bir neşe çekmesi, lağatlı ustaz, akın, sazgirana, helme akımızın hatta şarkı doğruluyla hareketinde öz eresine gelecekler. Edişe, bundan sıra bağlılık, sportsmenlerge, barcha xabarlarimizning alloh aslolar haliga Allah qarshida eng do'stdagi kelganligini bilamiz. Hozir burada Milliy sport turizm qo'mondonlik bosida tayyorlash shahrimizda. Sportçular ve spor turizmi Mongol elini Özbekistan'ın müjdesi hemen bizim şahmet sporttan tanışık Ceyitbaz ve de Akın Sazgel Elbay Mustafa ağamızın 70 yıllık Topal boyuna arnalgan şahmet bәсекесі екіге созылып мәресіне жетіп отыр. Енді осы жарысқа қатысқан барлық спортшыларға ары қарай спорттық жолынан табыс тілеймін. Енді Алла қаласа осы Белбай ағамыздың алғашқы жарыс болса дәстүрге айналдырайық деп отырмыз. Енді осы жарыстан жеңімпаз болып орындалған спортшыларға сыйлық табыс етуге рұқсат етіңіздер. Şaginil kartı bulacak. Şaginil kartı bulacak. Şaginil kartı bulacak. Satacak.
Bereketli sebebine hazırlıklara şartlar medresesinin basına aşağıdan başlandı. Öz medreselerinde Bolta'ya Lavar Bolşuvat, Atın Sazıya, Ataklı Çakmak Düştü, Aymarmaz'ın Ziyadlar, Fonlarının tek bölümler ve kalan bölümler üniversitelerimiz. O kişilere aklında kalan Sazıye'deki öz sanatını adamların zevkleri içinde düşündüğü sonuçlar bugünkü çakmaklarında yolu durmak o çakmaklar var da çakmaklarında katışkanın özü o suçunun arvahın kıramatında gözümüzlerimiz altınları ve o şahsı çakmaklarındayken Kurban'ın bozulduğu olsun meslekte destek almak öğrenimiz karşılaştı direnmenin özünü Kurban'ın cesedi Osmanlı'ya sonduklar Aydalar ve Şahmaşlar'da Osmanlı'nın adalarına uğrarlar Kardeşlerine çıkarmaktan çok rahmetimiz yollarımız Osmanlı bu kanalılarımızın ruhu bitmemiş. Bereketli şartlar medresesinde şartlar turniri sertli ötüdeki tüzümdemiz. Жалпы бәсеке баяндау үшін ортада төреші үсте баға шақырды. Aylarımızın takılarının yüzleşelim cebim bağlı. Sazgı vardır. Benim ayağımızın takılarının takılar meselesinde ilgili bir sözün kurulaya kalacaktır. Bunda birinci olumlu Cevdol'un bir sorumluluğu koyacağız. İkinci olumlu Cevdol'un bir sorumluluğu aşağıya. Üçüncü olumlu Cevdol'un tekstleri. Dördüncü olumlu Cevdol'un bedenler. Beşinci olumlu Altıncı olumlu diyeceğim. Altıncı olumlu diyeceğim. Yedinci olumlu altıncı olumlu diyeceğim. Sekizinci olumlu altı diyeceğim. Dokuzuncu olumlu altı diyeceğim. Onuncu olumlu altı diyeceğim. Yani de altı oynama taş yapmakçılarına üstün çakmakçılarına diploma sinema roman canlı yani de ana çakmakçılarına cekeli sinemalarına hatta aydın bir dönemi bölümcü olma okuyacağız. Bereketli
8. ordu sesleri bakımlarına bağlantısında Aman bu sen aklı öyle de. Aklı. Şehitçi ordunun yerini ortada prova satacağımızı görebiliriz. Sürüp git. Hadi stop. Bir stop sürüp git. Nereden ismi bana Ne? Sporcumuz sesi balonlarına bahsetti. Olsun sesi balonlarına tavsiye etmişim olarak hep bir daha Anlamamızı bölümünde çalışmalarımızı sesi yapıyorlar. Nişan anlamımızdaki bağlarda ücretsiz bir çalışmalarımız. Жасымыздан артынан еріп, атын байлап деген тұсағандай. Мектепте А, Б деген әріптерде әуелі соғыспен кішкене дәріс алған жағдайымыз бар. Артынан мына шахматтыдағы басқадай ол кісінің жазған жаңағы шығармасынан дағы, жыр құмақтарынан дағы қатты оқып, өзіміз кішкене нәрәлі жүрген адамдарымыз. Мысалы, естеріңде бар ма жоқ па? Балаларым базарқым дегеннің ішіндегі сендер барда келеседі, сендер барда алдымнан келеседі, сендер сендер әкеңнің келешегінде жазған кісі. Міне, осы болған есімнен кетпейді ол. Сондықтан берейдің өзі түрі кезінде балаларым базарқым деген әнді қандай жазған
Arkadaşlar gözüm tersine canlı oynamaya gidiyor. Senin kaçtan sorumluluğu. Ben adam bu parmağın arkadaşın takmini gidiyor. Sol balların birinde ballarımız baklarını bugün bunu oluşunu ölgüven yeşil armağan kubantıp mınanday berimizde koy dumanda bölüyoruz. Sütkan balar arasında kökten kök rahmet aytamın oluşunu toprak olmalısın. Ali ünlüğü alkışlar bereken olsun taksidi bundan Yengeleri bunda koyduğunlar yengekte de sportta da üstün olgan ölgöydün azgına kereyi Kazakların kaymağı olgan yengeleri Soltan Ağa'da buna alkış kattı verildi, marafat alkış kattı verildi. Ruhsat etimizden Sokan Ağa kerimizden. Allah'a Al yerdə jurnalistlər, Rossiyadan çapmışlar, niye yarışmıyorlar? Niye silah tutuyorlar? Kanla, yerbaydı dolaşanlarına, kan yakına kuşlarken, al yerdə, yerbayı yaşıyorlar. Zasın, adam yaşasın, düzgün bilsin, ne şekilde alacak, kartayı mamın için bunu yaşıyorlar.
Oğlum, Zeynep aldın mı? Bir, iki, üç, dört, ha, merhaba. Merhaba, hoş Ümit, hoş Ümit. Good.